Siyakhuleka ngobesilo, siyakhuleka kwizizwe zonke. Sisasenayo inkosi yakaMahlangu la kuyilanga senza final preparations on the case yaka-Legend. Emva kwama-consultations, ikhona-ke ziningi izathu bekhona ukuthi ubukhosi bakaMahlangu budibane nathi ngama-developments abekhona nje-ke ngokhosi but ingakayi kakhulu kudaba laka-Legend. Ama-developments inkosi ebizofisa ukuthi iqale kuwona bese qhubeka nezinye izinto besingakhuluma ngazo. Kuney'ndaba nje eseziyiphazamisile kakhulu ngokomsebenzi okukhona but angizoyikhulumela inkosi. Nkosi yesizwe. Ngithanda ukuthokoza nomkhandlu wakaMahlangu. Njengoba besela umkhandlu besela eThekwini sino-meeting nomntwana nabanye abasingathe umkhandlu. So sekusuke ngakwazi sizovela imali emkhandleni wakho. Bathi kunamadoda amise i-production ngaphansi kobufuzi la kuchitha khona uLegend emayini emcebo labachitha khona idafu. So ngiza ngathi kunamahimu ukuthi kunabantu abastopela abantu abafaka ubungozi lapho. So vele ukuthi kwabona stophe yonke le nto eyenzakalayo kanamathebane nje uyasawasungula kangena lapha akaze eze ngazokonsult wena ngafumeta emhlabeni wami. So ngaloko kujabulisa ukufana nayeso futhi yonke into bayithombe phasi ngendlela efunwa ngini, hayi ukuthi bangibayiphase endabeni engaphasi kwabo. So ngithanda ukuthokoza mntwana ngokusisingatha kwenu le-cabinet yakho yala eThekwini. So ngithanda ukuthokoza ngisaba isiphane sawuyela senza khona sebegwazela ngama-1,000 kwenzakale. Nangizobe ngathi khona abane-project yasekhosini bathi khona ufune 1,000 omunye aka-Legend lawo. So into engenza ukuthi ngisuke fast. Siyathokoza Nkosi. Odabeni laka-Legend, ama-developments akhona. This morning ngivuke ngendaba ezithi sekunabanye odrayiva ababili abaxoshiwe omunye namhlanje, omunye izolo. But ababili asebexoshiwe nje njengoba sikhuluma ngokwama-developments. Kodwa umlungu uxosha uke wabasendela ama-message athi uzodila nabo one by one. Kanti labo driver akusibo driver njengamanje okuyibona ababhizi lokuthi uLegend ubabophisile wenzeni. Uthatha ama-voice note last year ngesikhathi eqala elwisa abasebenzi bezama ukuhlanganisa i-union, bezama ukujoyina i-union so that izolwela iy'dingo zabo. But kade driver bakhe akukho okungama-developments recent ehlile except for ukuthi bashaye i-speed. But already uqala basendela ama-message athi uzodila nabo one by one. Uza nabo ngohlelo ufaka nama-message-ke exclamation mark atshengisa nolaka nobuso obunolaka kukhona. But ama-voice note akawafakayo ngento ethi kubaxosha ukushaya ispeed kusukela inyanga iqala up to inyanga iphela njengoba iphela nje ubaxoshela ispeed la ekusho khona ukuthi ziningi izinto ey'velile ediskasiwe ey'bonisa i-fraud ne-corruption kuleya company lonke ikhona. Ngathi-ke nasesifazaneni ubuyabambabambe Nkosi yesizwe lapha kubantu benkosi bathi ama-allegations athi khona usisa abathulethu lapha e-ofisini lakhe. Indoda nje impela yazi yakugcinweni u-25,000 inikwa uye umlungu ukuthi cha miyeke ngoba ubeselethwa umlungu late. Nabanye-ke nabanye isomali lethu abasekhosha ukuthi ekhaya kuphi because uhlala noLismari endlini. So uyena lo menzela sonke lesiyaluza ama-company no driver. Baningi abantu abazogcina belimala ngalo mlungu because abantu abafuna ukumeka eqinisweni. Njengamanje sikhuluma ngabasebenzi baka-Eskom abasenkingeni because they've been taking ama-bribes ekushiwoyo ukuthi ilahle lithi lingaqualify esikhundleni sokuthi lijike libuyele emuva liye lapho efanele liye khona balifake bona. Ma-testwa kufike kutestwe kuthiwa yini amaphayili. Kuthestwa iphayili, iphasi iphayili bese masebelayisha i-stockpile.
beso driver mase beyolayisha malayisha ebhande nabasalayishi leli qualifyela ukuthi liye leli lingasaqualify kube lana balisayo. So ziningi kakhulu izinto eziye zavela nje engicabanga ukuthi hayi akusekho ukubuyela emuva. If ukuthi every day usaxosha umuntu shuthi ngeze sifike ndawo nalomlo. Ayikho enye indlela ukuthi shuthi Fridays yakhala bakithi. Asingancengani nje futhi la bazoyifila khona and balokhu bakhona abantu abelunga abanye abasenda even fake accounts abonisa ukuthi ngathi sicabanga ukuthi kuzokwenzakalani if they lose umsebenzi. Let me clarify this. The well-being of our people is more important than anything else. Akekho untone alikhithuna lendlala as far as I know. Ngithi nje endemnyama. And number 2, ungamane kuthiwa lo msebenzi awutholile ukuthi kufe ubuphiya. Because uma ungasalala ekhaya ulala etruckini for days ungadli ngoba akasakufika imali yokukheli ngaphe kwalokho akakunikanga imali ye overtime khona uhola u7,000 khona uhola u18,000 khona uhola u22,000 ukuthi ubahlukanisa kanjani makwenzakaleni athe sebenzile bese nenza yafanayo behlukaniswe ngamazinga nangayo yonke indlela. So sithi nje enough is enough. We are going to make an example ngalo legend. And the good thing enama developments amanye ngizoya kwi story samkhwebane noSikhosana. Advocate umkhwebane ngikhulume naye I think it was Sunday. Ngalela ngisikhumbuzo sesile Sikhotheme ngalelo langa. Ngamkhuluma noSikhosana. uSikhosana ethi why kuzokhulunywa kube nama allegations athi yena nomndeni wakhe they are benefiting from legend. Yes unayo ingane esema trucking nentombazane but not ka legend. Number 2 uthi unayo ingane uthi ikhona umuntu amuzwa ngendaba ethiwa wakaSikhosana angazi noma uthi uThabo loyo but uSikhosana sibongofanana ngoba kade lokho ezwa ngaye elokho ehlanganiswa naye. Bona ke ngokwama allegations abakhuluma ngawo insolo nezobribe bayayichitha nokubenefita otherwise. Ngase ngithi ke mina baba uSikhosana ngisazokhuluma nomama uSikhosana okuwumkhwebane. Baba uSikhosana nje obushadow minister wamaphoyisa. Ngike ngaphosa inselelo ngathi kumkhwebane mayingakwazi ukukhulunywa ngakho asimbone participate ehamba phambili. Now wena kuthindeka siqu njengokomsebenzi wakho wamaphoyisa njengoba sithi amaphoyisa angaphansi komnyango waka SAPS awabenzanga ubulungisa ukuvulela ama case lama criminal charges against uFosh la kuthiwa khona assault abasebenzi bakidnapile wenza izinto eziningi ezithindakalayo but amaphoyisa kuleya ndawo awabophile. But instead sibone afuna ukubribewa avuma ukubribe ngelanga esasikade sikhona ngalo lamaphoyisa thema ngabe efika usise ngamconfronta nethimba lakhe ngathi saningicela eceleni bribe iwayini umlungu ayikhipha ienvelope bangayithatha ke ngoba bese besaba nabo ukuthi hayibo sesingaze sigaqele kanti kubabuza vele umlungu uyikhiphe phambi kwabanye babasebenzi bakhe le envelope ekhulunywa ngayo ngoba unabantu bakhe asebenza ngabo ngebhadi naye akazi ukuthi who esikhaleni sakhe. So isilwane esidela naso la is way bigger than into esicabangayo. Again mangizobuza uadvocate Mkhwebane bayabuya kima Mkhwebane athi umntwana ngikwethembe kangaka ngazi ukuthi uneqiniso entweni oyenzayo yini ehlula ukuthi ungibuze ngalama allegations ithi ngakuthumelele ngithumelela khona wangithumelela la uvela khona ukuthi cha uMasombuka akabangesaya ku-leadership ye-province noma ye-detachment la ezo-consulta khona with regards to incwadi ayibhala yokuxolisa ku-legend. Other than that, she even offered to work with o-driver base-legend kwaphambana nama-professionals yena ngoba wona befuna ukusebenza ngendlela asebenza ngayo. Hawunanti ilunga lephalamende lapha ubabuzwe lakhe uNyambose. Nyambose ufika just in time. Nyambose ngicela ume la. Phakathi komhlane nembele ukuthi ubani kumhlane nobani imbele kangwazi kusho njalo. Nyambose akuthale sekuqhubeka bese simnike platform Nyambose. So kuyavela ke uthi ke uadvocate Mkhwebane yena ngokwazi kwakhe she was prepared to assist our driver kuphela sekwazi ukuthi MK party as a party lapha ya interdict ngoba kuthiwa ayingezi elegend. Ngase ngithi ke Mkhwebane
Nina nisebenzela i-organization yabantu. Uma nisebenzela i-organization yabantu, okokuqala mawukuthi ningama-commanders lapha leadership yami. I-commander kuqala, they earn the title, the commander. You don't just wake up ekuseni uvuka usuyi-commander. Uma uyi-commander, usuke unendlela yokuphila, ihlobo le-discipline, and some kind of obstacles or indaweni idlulile, including ukuboshwa efanele uboshwe, including ukunqamula ama-boundaries athile emakufanele uwaqamulile, as long as wenza right for your people, because uba leader khona. Ngithi-ke ngeke nithini ukhwebana, ngeke nize niye legend because you are interdicted. Ni-interdictelwe something else, nibizelwa something else. Sikhuluma ngephathi la. Ba-interdictwa kuthiwa baya kwi-march, ekwakade kukhulunywa ngakuthiwa illegal. At the time with the provincial professionals ukuze baye logistics. So even if you were interdicted, but abantu vele inkantolo zayikhandelwe khona ukuthi kube umngcele uqeda uboshwe uqeda ushaya isigwebo sentambo ufushiye umndeni wakho. Njengoba umhla ka-1 ukhukhulela ngoqo wokuthi sithi enough is enough. Vele i-MK Party biyembombela stadium iyolwa ne-corruption ithi enough is enough kuphi ziningi into ezikhona. Ngesikhathi sembombela izobe igcwele embombela sizobe sigcwele ka-legend kusaseyini. Kodwa uma iphuma ama-cost ukuthi asilale Friday kofanele baphinde bezojoyina isizwe lapho on Friday. Uma ukuthi siyalala Friday, siyalala Saturday, siyalala mhla kabani, already odriver bama-truck kusukela namhlanje yabona nje labathulula la emtateni abahambe nabo abantu abathola ulift ema-truckini vele ikheve ezinkulu abathola ulift wherever usuka khona, usuka eMpumalanga, usuka eQaphutha, usuka eGauteng lapha mhlobo wami, wherever la usuka khona thola ulift ubheke kuphi siye legend siyokhempela ngakhona. Uma sikwazi ukuthi siqobe, it is evident that ikhona iproblem kule industry. If ungafollow this page ungakwazi ukubona ukuthi everyone in this industry ukhuluma ilanguage efanayo. Noma ngabe umuntu usancetheza to legend ke mabesho kunama-truck amasha ungcono kunabanye unamashawa khona othenje ohujo driver wathi bafethu siyageza nokugeza ka legend kunamashawa awuvuswa kufana namanye ama-companies obotshosanele uvuse kuwona. So lo muntu ufuna ukusitshela ukuthi engacompromise yonke into impilo yakhe yonke ngoba yena kuneshawa kumlungu. Ukuthi umshayile umlungu ngokuthi wenzenjani, most of them abantu bayabasebenza under those circumstances. So ukuhlaka wani ke hayi sithi ikhala ngempela. And uma sikwazi ukumisa lokho, people are skeptical about participating because bacabanga ukuthi bazophelelwa umsebenzi. Umsebenzi alinawo already. Awunawo uma ukuthi ususebenzile awusaholile. Uma ukuthi ikhanda lakho alicost over enough because driving from eWitbank uhamba ubheke Richards Bay awukwazi ukuma ngishedolobheni elilodwa because ama municipal bylaws ama-truck baze so umndeni wakho uma une-emergency manje awuvumelekile ukuya ekhaya wena ushonelwe awunangolidi akuvalele but still awukwazi ukwenza otherwise awukwazi ukuthenga ukudla awukwazi ukuthenga amanzi because awubinjalo. So ama-traffic laws alwe nabo physical. So that's not life. And the way they are fatigued ngakhona nengqondo ngendlela ephazamiseke ngakhona nangendlela abasifumeze ngakhona, it's high time we do something about it. And akekho umuntu ongakubonile. Those who want to participate, sihambe sithi put a stop to this. And ayihlukumezele driver phela ihlukumeze nabanye. Kunabanye khona ongisedele icase yakhe alimale ebhande. Ibhande liyalayisha ama-truck. So if we sizoyibheka la phambi ka-legend phela sikhuluma ngofoshi ne-truck yakhe la edepo yakhe ngaphandle kokuthi indawo yenkosi khona ke lana case enje le nkosi ekhuluma ngayo ukuthi badampa endaweni yenkosi ekade ingenama consultation udaba lawo badampa waste, but bafike bavala abantu abasebenza enkosini khona nofuna ama-bribe 1,000 abantu abasebenza khona laphaya. Ithi inkosi shutha bahamba odampa esayithini yakhe. Kuvele isancengisisa i-relationship ukuthi not that fanele incenge but isabafundisa indlela yokusebenza, but already kunama-developments wrong enzakalayo. So if we put a stop to what is happening ka-legend, okuveza nokho uhlobo lwe-corruption abalenzayo yini kanti enye singabe sithi siyayi abantu silwela ukuthi baphile khona. And i-dignity yomuntu omnyama is very important kunayo yonke.
i-investor nomuntu o-receiver i-investment on the other end bayasebenzisana for that investment ukuthi sustaineke. So leyo ine-value chain yayo ngokuyimela ngokwayo, but uzoyazi kangcono umuntu owenza i-economic leyo nto, economics, lento esikhuluma ngayo. So mhlambe nakho lokho kuzosithatha Nyambose kusinika isizathu, but here already we need your shadow ministers, your colleagues osebenza nabo, njengoba usebenza ngokuthinta amakhosi, umhlaba njengoba kade sikhuluma nje sinanomhlangano izolo. We need already uMazolmani sesimazisile, sifuna ukufika bebophile. Sifuna ukwazi i-status sama cases avuliwe legendi aseshwe afika uma uthi kunenkantolo sidile nenkantolo abantu baselapha nje Nyambose. Laba abantu bahamba bezofaka la uma yiwona uphuma la uhambe uyochitha wherever lo uchitha khona, uchitha our minerals, uchitha ingcebo yethu. Ukhuluma ngale haba le iyona nhliziyo ye-Africa in actual fact, not just South Africa. Africa, not just thina kuphela in Africa, globally, iyona nhliziyo yawo wonke omunye umuntu. And who are the abantu abanikazi balento esikhuluma ngayo? Ithina bantu ndli yakithi emnyama, ithina abantu bamakhosi. And if singabafundisi laba abantu abafike bethi bazohwebelana nathi, sizoba nenkinga. And yes, abantu balambile. The mere fact ukuthi abantu balambile, ila kufanele siqale kufona ukuthi ulamba kanjani unomhlabathi, ulamba kanjani unomuntu wena omcuphisa emhlabathini wakho, kodwa kuphinde kube uyena ongaphezulu kwakho. Shuthi khona indlela esinenkinga ngayo, kukhona ukutwisted kancane. Nyambose, nginika wena le ndaba. Thina ngolesihlanu siyala siyakhona. I understand ukuthi nikwi-break ngokwe-parliament, but abantu abahambi ngey'khathi. Impilo yomuntu ayihambi ngama-recess. Already khona ongeke kuthathe kahle ukuthi umvuke emxoshile umlungu namhlanje. Based on ama-messages ukuthi bebefuna i-union ezolwela iy'dingo zabo. Remember-ke ukuthi awuvele ufuna i-union nje ngoba for fun. Already there were issues abekhona. Then usexoshwa egameni-ke lale MK West. Ngoba ungene kwi-group yabantu ababekade befuna ukosizwa i-MK ngoba nama-challenges akhona khona. But i-MK uthi u-interdictwe, then that's it. That's not how okuzokwenzeka. But uma ngikhuluma nge-member of parliament as the shadow minister, since the organization opposition esemthethweni, as the shadow minister ethinta amakhosi nomhlabathi, ethinta and others, welo colleague bakho bazongena nabo ngokuhlukana kwawo, because kukhona la sifika khona all your colleagues, including noma ngabe wenkatha, uma sikhuluma ngo-Proctor sikhuluma ngenkosi uhlabisa nethimba lakhe, noma ngabe sikhuluma minerals and energy, noma ngabe sikhuluma ngo-electricity and energy, noma ngabe sikhuluma ngowamaphoyisa, noma ngabe sikhuluma uma usufika government, you are a government official, but you have responsibility ukube kuthiwa deputy minister banikiwe iqembu elilodwa, ngabe kuthiwa minister, then you are deputy minister. You have the similar duties. Uma niya kwi-oversight nisuke nihamba as the portfolio committee responsible for that department. Nansi indaba isemnyama. Ufuna ukukhulumisa yonke into. Nalanti nexhoba lethu thina-ke laba lethe khona noma la se-Richards Bay noma la kephi singakabavalile. Siyobavala ngolesihlanu. And ama-conditions okusebenza bazowa-understand going forward. The moment usebenzisa imizila yethu, you can think ukuthi le case incane, mhlambe inkosi mhlambe ifuna ukuba relevant noma whoever ucabanga ukuthi ufuna ukuba relevant. Ilapho ekucaca khona ukuthi lo mnotho ofanele ngabe ucontrol ubani. In as much as ucontrola uye ngomlomo, but khona ucontrola ngempela wena ongazi ukuthi uyindoda kabani noma ubuso bungaqhamuka sebu-brown njengoba ubethu buqhamuke bu-brown, but behind laba bantu nalama gatekeepers akhe-ke akawasebenzisayo athi ngidevelopile abantu abathile, ngicapacitatile abantu abathile, let him provide them, siyajabula. But by the look of things abantu bakithi sebedominatile i-industry, kodwa still sisenabantu abanjengalaba abahlupha. Sifuna ukuqondisa izinto Nyambose, angabe ngisakhuluma kakhulu, ucela ukunika i-platform. Yekwayo. Okay. No, sibonga ithuba, ngithokoza ithuba kugabezitha osuka Mahlangu Witbank. Ngithokoza ukuphelezele ley'nsizwa ey'suka ngapha kwazo. Ekuyizona ezasuka la kwazaya ngale uma sithi ziyosebenza ngokusho amathuba okusebenza besebenzele imindeni yabo. Ngiyathokoza ukuthi usuyayibona indawo la impahla ethatha ezweni lakho izolethwa la kwaZulu, fike la kwaZulu eGqebeli
bese ingena emkhumbini iyaphesheya. Into esingayazi thina njengabantu abayizakhamuzi eSouth Africa ukuthi uma lemkhumbi sisuka la iyaphesheya. Sesihlukene nempahla yethu ebeyigugu ngapha ngakithi. Kodwa kukhulu esingazange sicone ukuthi kunemali etholakalayo. Ngithe kuwekuseni ungafiki nje uvume ukuthatha imali yethani futhi unqume ungazi ukuthi ngale kwezokhala ukuthi bangakho abantu abaseketangeni lale mali ephuma iza kuwena. Uzothola ukuthi kunoxhaxha labantu baya le. Uma sifika ngale ngoba once yasuka la echwebeni siya phesheya, imali esetshenzisiwe ayibalwa ngamarandi kodwa ibalwa ngokwedola. Idola okwamanje kuseseyilona elikhonyana sikafike lapho sesino bio polar kind of system. So ngizothi kuwe usuyibonile ukuthi iphelela impahla. Lezi insizwa zisuka la eziningi zazo zikhosele kuwo, so siyathokoza ukuthi ukwazi ukubafudumeza. Indaba nathi ulegend lo into efanele siyenze kumele sithi into zakwethu abakumkhakha wama-labor kwi-call portfolio community kwa-labor and employment. Sinayo uMama Hazel, siphinde sibe nobaba uShezi okuyibona abasizana kuleyo portfolio ngoba lezi bese siphinde siba noSlebe oba minerals and energy oqhamuka khona eMpumalanga ukuthi ngale ke-Witbank portfolio lama minerals ebheke yena abantu ke manje abasebenza imali ishintsha imayini kunemigomo nemithetho kufanele bayilandele nabeqasha abantu. Bese sithinta utransport ngoba sisebenzisa inqola ukungena emgwaqeni zizakala. Kungene thina bakwaCopter abagamela amakhosi nomasipala. Omasipala kusho ukuthi sekumele le ndaba ethi awubuyele umhlaba enkosini. Umasipala bese siza inkosi. Yingoba sikususela emlandweni la amakhosi asuswa kwangena omasipala ngesikhathi sabendlu. Manje sibuyisela kuwe njengenkosi sithi umnikazi wendawo. Umasipala uxhuma kuwena. Sizokushintsha lokho ngoba kwenzeka iphutha kuChapter 12. Lapho linganikwa amandla ningabakhosi. Yebo kuthiwa niyazisa ukuthi likhona. Kodwa basebenicinya ngokuba bangawofaka amandla. Manje akwazi ukubereka. Ukhona uyinkosi, umasipala uyamorosa, abamabhizinisi bayamorosa, bese abantu laba nje bekhalela kuwe. Abantu abadukile bayazi ukuthi nangu umnikazi womhlaba. Kodwa nasakusetshenzwa i-constitution umthethosisekelo awunifaki nina ukuthi nawo amandleni okubusa nize 13 ngela umkhandlini kuhleli amakhansela asekhethwe abantu umva kophayiphi bese bayaphuma ngena abantu. Wena uloku khona wakubusa ubaba wakho sizoyilungisa ngokuthi ke sokwenza lento ekuthiwa ujoint umbo. Lapho ke manje sizoza sonke ngoba inkulu lenyamazana esibhekene nayo. Sonke siyele siyobuka isimo omunye nomunye athatha ingxenye yakhe ukuthi thina sothatha lokho sithathe lokho. Bese sifike eParliament lezi ndaba siyikhipha ema-committees yasho ukuthi ngoba vele lesi sikhathi esikuso sesiqala isikhathi sokuvakashela umphakathi sibuka ukuthi basebenza kanjani izimo abasebenza ngaphansi kwazo yiziphi. So lo legend na kanjani sizoliphakamisa igama lakhe. U-Alzu seliphakamisile igama lakhe ohlupha abantu futhi endaweni yakho ngale eMpumalanga. Kanjalo nakwamanye ama-provinces. So sesiqalile sithi ohlupha nje mina nje emaplazini amabhunu. Nakunebhunu elibulala abantu. Elihlukumeza abantu. Ngicela usinike igama lakhe. Sizolibemezela eParliament. Kwazi wonke umuntu ukuthi lona ubulala abantu ngoba basukile nabo bayotshela uPresident weAmerica ukuthi bona babulawa yini. Manje ke sesiyabaveza ukuthi umuntu obulalayo yibo laba kodwa bayohala lephesheya bethi bona bahlushwa yithini. So bona ukuthi iqiniso likho. Ngalokho sizama ukuthi yinto abasiyikhulume lento abantu abamnyama bawu 92% kusho ukuthi ekhulwini
abantu esikhuluma ngabo abamnyama la bangamashumi ayishagalolunye ekhulu. Kusho baningi labo bantu. Amakhuwa kodwa amakhuwa yibo abalawula lapha abanzima. Leyo nto kufanele siyishintshe lapho. Uthi umthetho onobulungiswa laba abaningi isikhathi sabantu abaningi intando yeningi kodwa isebenzi nasekuzowezomnotho ikhuwa ilona elinyakaza sathi leyo nto iyashintsha. Kusho ukuthi ke abakhipha ama license for imayi sezomela kube inkosi ezwi ukuthi anikezani lwami umuntu ekubili kunabantu bangafanele. Okwesibili fanele siguqule umthetho wamabhange. Alikho ibhange eSouth Africa enikeza umuntu omnyama imali kumkhandela wezekhaya. Bathi abangeni kodwa banamali noma bengangeni leli lahle liphuma lapha kuwa imali bese kumele ngabe amabhange asehlukile ashintshile ayiqala ibuka indaba ka-mining. Awukwazi ukuba ne-resource eyaphesheya kodwa amabhange ase-South Africa athasingeni kuleyo yingoba bavulela umnyango abantu baphesheya ukuthi balethe imali yangaphandle kodwa ayizi kini nabantu abamnyama bafuna umuntu omhlophe noma ngabe uwumnikazi wendawo noma kasiye bese kuthiwa lo muntu omhlophe thina sisebenza ugovernment wethu bese athule kube kuyisikhathi sabantu iphuthe lenzeka kuthena xoxwa kuguqulwa izwe ezomnotho zashiwa ngaphandle xoxwa eceleni nabo Tesla Oppenheimer abelungu nje babona be-rich into abayikhandile ukuthi bazophila kahle bedla ama-minerals eSouth Africa umuntu omnyama abe siqeqesho. Akashintshi lokho wena nje usabuswa ngomthetho ka-1835 umthetho wathini i-London Convention ne-Pretoria Convention inkosi emnyama izobuswa ngaphansi kwesanti. Uma engafuni ubuswa ngomthetho omlungu samgudluza isihlalo sakhe sifaka ongayena isihlalo sakhe. Uma naye bheda samkhumbuza ukuthi hey leso sihlalo sizakusasa sakhe so salo esamsizayo. Ngizama ukuthi ke yiyo into esizoyishintsha lo sesiyibikile eParliament ukuthi nansi into enisilimaze ngayo. Ngale kwalokho amakhosi kwakumele ingxoxweni kube yiwona hlala etafuleni namakhuwa. Afika athi yenina nathatha umhlaba wethu ngo-1913. Amanye bathathelwa before 1913 kusukela ko-1800. Zonke lezo zinto sesiyikhokhile. So uma sukuma sizosukumela indaba yokuthi laba bantu mabangaxhashazwa sikhona. Nisitshele umlungu mina nje ningikamagama belungu. Ngona ngisebenza ngalo. Umlungu noma ngabe ama-truck ngabe wemayini noma ngabe u1 u4 ninginikeze u-alvo ninginikeze konke abelungu sibamemezele bazwe izwe lonke senzele ukuthi phesheya ngoba kubaza ukuthi phesheya thina sibulala amakhuwa ngenhle sizobanika ilist sithi nayi ke ilist yabayilungu ababulala abantu and then bese sibona ukuthi ke nisaqhubeka inalento enisho ngapha eMvoti noma eGreytown umlungu udumuze abantwana bawo3 wathi eDalton wathi bengicabanga ukuthi umlungu emva kokuba sebesethi nasibulala amakhuwa ikhuwa libdubula abantwana kwathuleka zange ingene kuma newspaper zange ingene ndawo kuningi okwenzakalayo okungaliphothwa umuntu so sizothi siyathokoza ukuthi usukumile sithokoze engathi walk amakhosi ngale nto yazini ukuthi inaha yenu laba minerals abawakhipha lapha awenu sesizoqala inkulumo ethi le ndawo yenkosi leli dolobhe lalenkosi sizobala-ke bayeke ngoba bayitshela ukuthi hayi indawo yami leyo ungabasusi sizobabalela-ke so idate ka-1913 sifika nge-1902 sibale ukuthi yiphi inkampani yayisebenza mhlalana kuqalwa kuthatha umhlaba sikhandelane zonke bese sibale ukuthi bakhanda malini bese sihamba siya la kugcina khona amafa sibone ukuthi le nkampani ikhande imali engaka isizukulwane saleyo nkampani abelungu sebenemali engaka banamafa amanye aphesheya siyakulanda ngoba sithi nansi imali ekhandwa belungu eSouth Africa kodwa kuba naphi abantu abamnyama bangathini bese sithi ake nisikhokhele ke nixolise kulabantwana balesizukulwane samakhosi over 112 years nibaqilasa lo mnotho ongale belungweni
abawu-8%, awubuye manje uze kubantu abamnyama abawu-92%. Yona nkulumo bekumele ngabe nasiya ku-National Dialogue le 2 years manje ngo-August. Uxoxa indaba yomhlaba kuphela, uxoxa amaxoxa ayeshiyelweni. Kodwa kusabuyisa ingxoxo engathi kumnandi, kubuyisa kuzoxoxwa abantu abebevele benza uganga before 94. Njengamanje siqale yethu inkulumo thina-ke lapha phansi ethi umhlaba uphi, umnotho uphi, baxhashazelana abantu. Kuza kanjani into omnyama kusesesigqila somlungu? Abelungu bakhenza imali kulo 30 years kusukela ku-94. Ibona barisho ukudlula isikhathi sabo. Isizathu salokho ukuthi bafaka abantu abamnyama ezitulweni ema-ofisi ukuthi basebenze, kanti benzela ukuthi nabehola imali basayothenga izitolo zomlungu. Umuntu omnyama akathethanga izitolo, akathethanga imboni, akathethanga amafema, akathethanga imayini. Umlungu ucike ngaso lezi. Naniphume emsebenzini ngisayothenga kumlungu yonke imali eniyisebenza futhi nayo futhi bayaxhaphaza ukuthi imali ebhekile ngakanani. Yileyo nkulumo ke sifuna ihasheke yonke South Africa. Wonke umuntu ekhuluma ngomhlaba, akhuluma ngomnotho. Isimeni lapho siyashintsha lo mnotho ethanda ngathanda. Nalela mika angazi noma ke kukhona onokungcono kunalokho, kodwa mina ngimithi nakadedela udaba ezithazivalele. Mhlambe inkosi icabanga ukuthi kusesilungwini la. Ukuphi la Nyambose inkosi understand ukuthi simiphi njoba sinelana nje. Laba phela lo mhlaba nina ngithi ngikhuluma bongekho. Bengikhuluma ngesonto ngithi iqhwaba amachweba wonke lawo, which means these plots, iDurban Port, kube yiRichards Bay, kube yiGelgobhe, iMaputo. Lapha ngingakhomba as far back as u-1498. Abakwathembe babe sebevele bekhona lapha abakwathembe. Kusukela ngalezo sikhathi kuze kube manje basesekhona. Into abayenzile belungu basunduze bonke abantu abamnyama babafaka ngaphakathi emanjeni. Kwamthetho eRichards Bay empangeni. Nawu ufunda nje ibhuku le Old International China lithi kwesakwa umthetho. Isizwe sakwamthetho besakhe lapho. Uze konke la kunethuna labacele lapha elilapha amakhosi abacele. Ugudle njalo indawo ezamakhosi zonke bese kuthi itheku lento ukwakhangela amankengane nasithi kwakhangela kwakukhangela lapha ngase UKZN la ulapha nakuleya ndawo ngizobona ukuthi na umelapha ukwazi ukubona direct la sipho ukuthi laba amankentshane ayangena yeza ogijimayo kabiki ukuthi ke naba sebefile kwakunomuzi ke wabantuli la imkhumbi efikela khona abagijima bayobika ukuthi laba abantu esingabazi abamhlophe ngathi ipo kodwa wabafaka kwakusiwango wayindinakhulu ngaleso sikhathi wona khangela amankengane nawubuka ke lezakhiwo ubuka investment ubuke yonke impahla eziqhamuka ngaphandle neziphumayo is as far as iAfrica ingxenye yeSADC ilethe izinto la zidlula phambi kwenu zinenani zonke lezi namhlanje sekunamaniya ekuthiwa yona abanikazi bezakhiwo lezi akunankinga ke wonke umuntu othi wakhile othinte yakhe la thina sizokulethela irecord lithi kwakuyisizwe sakabani yabona nje eBeria na eDurban South and North kwakumuzi wampofana nabakwamthewu babedla inhlanzi la behlale la okuthi izizwe lezi uma sesikhuluma umlando sizoyivusa sihambe sihlolo sezafuhlekwa kuphi namphakathi sibuza ukuthi obani bakhona siyolanda le mali efihlela izizwe ukuthi ibuyele kuzona uhulumeni nje bebangwa ubangwa ukuthi ungangeni umuntu wrong lapha ozothatha imali abantu abahambe ke manje bayoyibumba siyothatha ngokwethu ithi into yami kini njengamakhosi nasiya kuhulumeni wasemakhaya inkosi nenkosi ilwela isibheme nesigodi nedolobha laso thatha abantu bakho uqola isimo esizobuyisela inkosi njengomnini indawo ukuze umasipala wakhe leyo ndawo kube wena okhomba amadoda namakhosikazi azohlala emkhandlweni ngoba kuntshontshwe ngisho isithombe somkhandlu lo mkhandlu sekuthiwa kamasipala kwakumkhandlu wenkosi inkosi eze ne system of council yomkhandlu inkosi enenduna
okuwama-ward councillors ngokolimi lomasipala. Inkosi ebeyikhanda ledolobha sekuthiwa uSophayi umeya namhlanje. Yikho manje sinenkinga, kunenkosi, kunomeya, kunekhansela, kunenduna, kunomnini indawo kuthiwa umasipala, kodwa futhi kunenkosi ethi nayo indawo yami. Kodwa nasibheka wena utholanga kodwa khona utholile and uyadla endaweni yakhe. Bese engushaya kakhulu lokuvulela ama-companies endaweni yenkosi. Akwazi ukuxosha imali, kodwa inkosi nabantu bayo kuthiwa nomnini. Ubandlululo olwenziwa kwezomnotho. Uma singaxoxa lo nkulumo kwi-national dialogue, siyixoxele thina noma singekho kulehle lo president. Kodwa lena eyethu lapha phansi sixoxeni ukuthi sifuna umhlaba wethu. Bawuthi bebuya nereport yalo ya national dialogue sibathi thina sifuna umhlaba, sifuna umnotho, and futhi siyazazi sibangakhe, siyazazi ukuthi singobani sakhe. Xoxa lo ndaba nimi nje kanjani. Na ungazi ukuthi isizwe sakithi sesibuze sizonitshela ukuthi sizwe sakabantu sasila. Likhona irecord lika-1905. First census eSouth Africa, usho ukubalwa kwabantu. Leyo document abelungu bababala abantu bayingayifaka bona ngoba vele babengeke. Namhlanje ngo-1913 kusukela ku-1905 bashintsha wonke lamagama ezizwa laphana bafaka amagama belungu. So now uya kwi-deed search kusuthola uPokemon, uFantonero, bonke labelungu bangene nini ngoba irecord isource document ikhona ethi uMahlangu, ethi uSkhosana, ethi ubani basusiwe labo bantu. oKamels Reef uKamela loyo indebele leyo sekuthiwa Kamels Reef. Ugezina laphana bathi bona Gesina ngesi-Afrikaans esibona ugezina msintombi leyo. Izinto esifanele siyilungise batwiste yonke into ebifaka umuntu bafaka amagama belungu. Yikho ungasetholi igama lomuntu. Sele nje imbijana lapha nalapho ngoba bebone ukuthi hayi la ngeke sikwazi ukucela. Kodwa sizoyishintsha yonke leyo. Lokho sekwakhiwe akusinkinga. Sizobala ukuthi ubani olapho ukhanda kanjani bese sibuka ukuthi uthela kangakanani enkosini yendawo. Sothola ukuthi abatheli lo bese sithi asiqaleleni ke sithathele iqhinga. Nawuhluleka ukukhokha siyawushintsha umthetho osebenza umthetho wenkosi, wonke umuntu uzobe sekhonza ke manje enkosini. Kungani silole lento ngoba khona ngibuzile wathi mthetho yize nohlelo labantu lamakhosi oluzahluka ngoba sejwayela sana sesijwayela isilungu. Ngithi mina ukhona lento siyibiza njenge ownership pattern, kusho ukuthi izimpalo zokuba nezinto obani abanezinto eziningi ngokomhlaba. Sithola ukuthi abelungu uzokwenza kanjani ukuthi abantu abamnyama bazuze kulomnotho ongako khona umzosebenzisa indlela yomlungu. Ngoba indlela yomlungu yiyo lesibeke lasikho. Indlela yenkosi bithi abambonke abantu. Inkosi isiqiniseko wakabani unendawo yokulima lapho edlisa khona imfuyo yakhe noma lapho ikhiqiza khona ukwazi umuntu bethu babusho nje. Namhlanje senjalo umlungu naye ebona umuntu omnyama ubuka umuntu oyisidilo uzohamba yosebenza embonini yakhe ajika ngamkhokhe, ajika amhlokomele, ajika amshaye gold. So leyo nto leyo ngokwesystem yethu bonke abantu babebuthini. Isibongo sakho sirepresenta isizwana. Uma sesihlangene siyizizwana senzwa a nation of Amandebele, nation of Zulus, a nation of Sothos, nation of Pedis and Tswanas and Vendas and Swatins and Xhosas. Bonke labo bantu banendawo yabo bayikhomba bathi ekhaya kwakula sasihlala la. Into eyenza ukuthi singabe sisabana ndawo belungu beze nomthetho othi force removal act othi susa abantu ngekhaya endawo yezabo. Babebone lo ukuthi le ndawo siyayisebenzisa indawo yebhizinisi sikhiphe impahla kodwa umuntu abamcabanga. Iningi imali ezovela empressini enikhona siyakwazi siyibona ngalo othi yena u-owner umnotho South Africa. Sina singayiqhaza nje umnotho nawo sonke singaba rich sonke kodwa ngenxa umona okobana uthi uzodla yedwa ngoba ufuna abantu abazoba isiqhaza ngeqiniso. So abantu inqondo silimela. Kuyasiphoqa sikwenze lokho. Uyazi ukuthi nongabuyisela abantu bakamthetho ubabuyisele endaweni yabo. Sesiyazi ukuthi kwamthetho kulapha. Ungaya kwamthetho uzoba nayo into nawukuthi usekuhambela awunakho into ongikhomba konke. Anginanjani. Ekhaya izobikhona indawo. Asithi abantu bangayi uhambele ezinye izizwe but ungasokole ekuhambeni uphinde usokole nasekhaya lapho uzaba. Uma usingabuyisela the old order
singakwazi ukuthi lo 62 million people siwuchazele umhlaba omningi. By the way, simane siminyene la abelungu uyanaka ukuthi sebevele babuyela kulo lasiko elidala lethu bahlala lemapulazini bakhiqiza benza yonke into baphumile nakwi green system abasakhokha ama rates abasakhokha amanzi abasakhokha babhora amanzi phansi ngoba kuningi lezo zinto umlungu oze nento ukuthi makuthenga izinto ebuke inombolo namakhanda amanye ukhanda Mpondo phela suka lapho 1906 babe phoqa amadoda asebenza imali yenkani basuka emzini yabo ayeke amasimu ayeke imfuyo yabo bawusebenza umlungu ukuze uzothola imali bese kuthi uzokhokhela i-tax lithi uwuhol tax ngoba baye balwa nayo lokho kwaba lapho i-labor tenant system yaqala ngo-1906 buku ukuthi sikhulise ngimela Inkosi sathi izinto kakhulu before ivali bengifisa ukuthi inkosi inesizwe isihlukene ukuphawula ka-shadow minister nethimba lakhe abantu abayi-official opposition yalaba abantu ekuficwe izinto zenzeka nabo umlungu baclaima akafihli abatshela abasebenzi ukuthi ngeke bamenzele ukuthi wazodidima abuza wazoba neyisola I don't know noma rest in peace kodwa ke akase nabanye abakhona now bane responsibility as government but inkosi inesizwe esivela from different organizations whether uyiqembu bani noma uqembu bani asidibane khona this is not an initiative or an activity ka MK esikhuluma ngayo inkosi inesizwe ngabantu bokuhlukana kwayo engagqokile iskipho esi10 so Friday mhlobo wami uma usabhilivela kokright futhi ke into emnandi la selokhu inkosi behambile ngela ngabasuka ngalo bese kuno 4 days le nkampani lo Triple SZ engilokho imizini upakile nje egcekeni akaphumi ngisho ukuphuma ngikuphela bonke odriver bakhona bangaphandle uyedwa udriver wase South Africa omunye wabo driver ade behamba khona la ubesebenza khona bewu4 bemnyama baxoshwe bonke bala eSouth Africa kuselo yedwa wakhona so abakwazi ukuhamba njengoba nje ngithi nje gada lapho sigada umzila abakwazi ukuhamba abelungu lento bayenza ngamabomu bayise enkantolo uhulumeni bathi bacele into ekhona umphamo kusho kufanele abantu abamnyama babahlonyiswe bangenise emnothweni eWestern Cape eGeorge kwadilika isakhiwo bebesakha kwavela ukuthi bonke laba bantu abashonele lapha kulesi sakhiwo baqhamuka ngaphandle benza kanjena ukuze badilute noma badunge inkulumo yokuthi abantu abawumsisi wokuyimilela eSouth Africa kumele bathole amathoba bathi sizonakaya laba bangaphandle abanganankingi ukuthi sibachaphaze ngoba nina senazi umthetho ofanele uvikele nini sokwenza sure ukuthi niwathola amathoba silandela abantu isizathu salokho kuzosuka impi phakathi kwabase-South Africa nalabo bangaphandle belwela amathuba kodwa umehluko ukuthi lo ngaphandle akanandaba ukuthi ithuba noma angathola ithuba elincane elizomholela kancane kanti eSouth Africa kunomthetho othi kumele umuntu wala umholele ngaphansi kwemali leyo nto iyona eqhathayo ayenza ngamabomu ngalesikhathi eseniqhathile umlungu nina nishaya laba nalaba bashaya nina uyaqhubeka uyolanda abanye abanganankinga nalempi yenu athila kuphe ngoba kunengcindezi yokuthi umgqondo uzofika eThekwini ofanele ulayishe impahla ihambe lokho kubiza ukuthi ke manje sisukumeni sethi cha asile uma ninaka eyami indlela yokukhuluma impi yomuntu omnyama nomnyama ayisixoxe ngiqonda ngqo emlungweni ngoba noma ubona abantu abamnyama beno bokwazi kunomlungu emva kwabo othe hamba ushaya lona lo afika umthetho hamba ushaya hathi nilwa anibukanga isithi ukuthi ubani njalo anoyinaka leyo yikho kumele simqonde ngomlungu mina nanginginika umlungu ngiyazi leyo yomuntu omnyama ezotshela ukuthi cha wena uqhathwa yilona futhi manje awuzange ubuze futhi angikanga uqhathile lo namiyeka uyaqhubeka uyoganga kwenye indawo mina nje ngibhekene nomlungu abanye ngizosala nina nizwana kodwa nangingangisisela into Siyathokoza Nyama singa dedele inkosi ngoba sobe sekufanele ngivalele isemina kuqala ngoba angikwazi ukumember kwenkosi bahlobo Friday sise legend as early as u5 ekseni ngoba kuthule nje kunyakanyaka u5 wakhona ukuze nophuma ngo3 asazi ukuthi uzobe saphuma yapi
Kodwa okufanele aphume ngo-5, ngo-6, ngo-7 i-truck asimazi ukuthi uzobe ephume yaphi. Uyazi ukuthi into ebuhlungu uze kusho driver, driver bahlala inguyazane kuthiwa ulalela abanye odriver ibona bodwa. Usethatha ivilo already uno-driver ngaphakathi legend abathe akubulawe laba abanye odriver baphehla le nto babona banankinga nomuntu, they are okay with this. But uma umuntu ocabangela ikusasa unendaba nabanye ozakweni ngeke uzukwenze lokho. Igundane ngaleli yalanga soliphathele i-retex asifundi ukukhuluma kakhulu futhi imayini yini lapha nje kuhamba khona ulegend nje akudabuli lutho. Inkosi ke phela inesizwe inaneyinkopholo lapha inanamalokishi ineykomplazi lapha abantu nje inaha bachithiwe inaha inkosi ngisho ngesizulu ngesizulu sithi inala manje mina ngifuna ukukhuluma isindebele Nkosi yasizwe. Ngithanda ukuthokoza umntwana ngiyamthokoza ngiyamthokoza nemkhandli. Khona okunye vele ngiba ukubheda kule ndaba leve isithe kubi njengathina amakhosi ke ngithi ngiyinkosi yalapha la ngihlala khona i-White 19 ezo indlela zalapha la sikhamba khona abolethedi benza khona imali indlela zakhona and la kule ndlela lapha ezimbezo kula kwenziwa khona imali manje indlela abazitshitshi yena asikhona lamanye amathanga abenkela kulo lamkhandlo indlela abantu bangaze bachayisane kulawane ngenxa ukuthi abolethedi begijima usuku so nale ngibayisiqinele indlela ibe yihle bayilungise ngendlela erehe. And nabantwana balilako ababuya ngaphandle ababhodlana abangaberekiki mara kubereka ngaphandle naleyo nje ilungise lento ukuthi bangihlukumezela umbelethu baba ongizalako inkosi siyakhothana so angiboni ukuthi kuzoba lula for no lehlangothi endini angeke ngize ngikuvumele ukuthi lobukhosi icekele phasi vele ngiza kusikimela up until finyelele la sifuna ukuya ngo so ngithanda ukuthokoza mntwana sawunyambose lokho kwenzekile akabanye ngibawubuya kuhlezi kwenzeni sihlale sisapotanani ngale ndlela esenza ngayo akekho umuntu ozobabhizi ngathi sibambeni sinyama hlangene so ngiyabawa ukuthi bafowethu ngendlela sibambisene ngakhona siqhubekeni sephambili ayikho into esoyisaka i-challenge yokuthi noma icala ninathi siyisaka nje the challenge the more iza nawe uyekile imo iza uhlangabezane nawe ungabethi ureverse nawubethi ureverse then ulichacha nje into nayiqondane nawe uqondane nawe self ukhombisa nawe lento oyilwelayo ineqiniso ngaphakathi so ngithanda ukuthokoza kuleli mahlangothi lawo ngayithi